Kumulisi boleh buat bangkit ya kajing wan ke jong phi banyak kendo ya ni jangit begini yo ekran katu kan ni mo mat ki ba phi kwa ban kali jing kali na kumulisi boleh phi kwa bang introduction ya lam ka yang thia sino mo kene lang alay school mo kene do class 3 class 3 pada di men juga di wala no shalong haban mid school taka school bing ke training school dan ke jia presbyterian snam ka kanes pa ni kuwe ke jia presbyterian ki ong men shwa ka diga racket school dan ka school kira thai ko ka school nan taki beduk bakada de hi ka school nam taki beduk amar men shwa school sweeper Habai jot kebetulan jot seperti isu serdap I headmaster ni beri ibu bayar saya ikai ni ban ong dan ni serdap ini uniform jung ngak pulih tu lalu kendai pau kena kuai keduk senam kendai spa kena ku lai ngak pulih kas 4, 5, 6 ada itu masih pulih pada Urban Boys High Secondary School Shillong Bade nang tu mga pendapat ya ka metric house na makandai spa kandai yan na ada metric na Shillong Common Boys na puli class 11 12 bade ka degree ru na puli St. Edward's College yan na ada ya ka degree of St. Al-Jasal de nga puli MA Hangne Eastern University na do St. Al-Jasal do Arjan Rio ubla April ajar nyo pada join kumu assistant professor haka subject political science Sinat College. Hindi siya panganjoin yung Sinat College ngalah kay Harambay siya. Harambay Presbyterian High Secondary School si kumbashi Arbanay hikay itu tinggal saya join Sinat College. Hikay hintay kumbakan Rius Nantam tinggal saya join pada ni Northeastern University house name aja apalah. Tapi Kuman su iathuh ipi ngam tu kam dan bentah ke politics. Perkulu ke parti ngam jiatrehi bu kurtau ngam jiatrehi haka politics. Ini penlong yang bangan poi sekenika kam sanjima kede harus nama ja kuwe haka iba aden iwan man khot yang banyak keren shaphang kijing long jingman hagan nga jela ka jungi ka sanjima sima tu kapor andai la khot isari kiri dan langhunta ba kum kiri orang ba ko kidan kiwi hindi ki bakam pau kupat ki bang kham tek di ba aden but isari ki belum hikai jonga menchua college abang ye keren Kadon kejingnya perkat banyak tamu eka parti. Dari bangan mangan don eka parti. Kadai kejing kuat kejonga, menilai election kejing sah. Kejing kuat kejonga atau por kolong tang kumputa ka bangan don kejing kle. Bahabami kiri orang ba. Kibadon kejing temu kubapa. Related kumi ba aden ilaya to clean politics campaign but kumi tama suya cielap hindai idat pentrikam meka agar komile election cilon ti sari kiru hangto udi no hikai bangasania namara bangadon university misanga song hostel di warden juga tinggal asania bai ti i begini ki orang ba ki bersang ban wanra eta kasansara khada ka bkhol tinggal snow kata kaya jingket ram menong ba haba kini kiri orang ba kini sekamat banlei ina kabanta jela banlei ina tak imba kasalan hatu ngin suhun bo ban su song hai banam age ti samon ti kadiang kum se thu ipi hatu ko por hausen aja ruwe kiri ko por ko bangatang pen kre yelde ban long uta beri belum eligible ban apply ya kam hangli hanihu nomor ban yo hangli dia publish most publications te ko por ngatang create ini man publish lagi articles man thought articles kenang bangan long
ba non qualified ban apply Hangne hende apa dengu mata ka jing persang jonga kawan kata ka jing terwa ba don bentalang ba kiri orang ba te ngong to ngan sacrifice no e por jonga kindia ban ai lem gakti kamon gakti ka diang ya kini ki argut jiri orang ba pat kini ki wi de kum jong ba barai kum jong insakara ban nyadon benta ka ban ya wanra eta ka jing kelah im lang kasalang kata ka ni jing tu jonga haga jing hisang ngamut dur bangan dan kam slem ru namar ngongan dan bentak politics ban perklan ja ta ban akti kemon akti ke tiang coba dan bat onda ka parti kala klan ngahi ngan concentrate aka teaching ber research kata ka de kam hindai jing alam ko jong bre jing tu ko jong bre kalau ndak ko ngoi pat de kumli kalong kuba kalong bentak